mogu skupa proći ispod. Imaju tu stali neke bove ovdje po sred rijeke, suda će pozorovati jednu drugu ekipu da ne naiđu na ove bove koje ne znamo zašto tu stoje jer sigurno nisu ni udruga ih nije postavila. Evo gledaj suda koga ga čujete kako viče da pripaze na bovu i Gustari Komin idu točno na tu bovu. Uspjeli se zaobići baš kao i Stablina. A kao što sam rekao cijeni slušatelji da je Komin gori i Stablina. Stablina doslovno gori, bengalke su upaljene, sve se dimi. Ima puno navijača ovdje na Stablinskom mostu koji podržavaju svoju ekipu. Ali Gustari Komin se ne daju. Idu ravnopravno ekipa uz ekipu. Suda se pozorava Gustare da spustu nastavu. Kako je ovo dama cijeli slušatelj, možda se upravo i čuli navijači sa Stabline. Kako navijaju. I evo i Stablina i Gustare skupa prolaze kroz ovaj most. Lađe uz Lađe nastavljaju vesati. Lađe nastavljaju. Koja drama, ovo je nevjerojatno. Neko lani su zadovoljili između Gustara i Crnog puta kada su se borili za prvo mjesto. Sada je Crni put imao grešku i zapravo jednoj bovi, to je Gustar iskoristio i produžio i bio prvi. A sada se slična drama odvija između Gustara i Stabline za drugo mjesto. Trenutno su Gustari sve malo pretekli i čini mi se da Gustari su povećali broj zaveslaja i da pritiču Stablinu, ali ne da se Stablina. Baš ono trenutku kad kažemo da su ih pretekli i krenu drugi. Ovo je stvarno nevjerojatno i evo, navijači Stabline svi izašli tu na rijeku gdje mogu, na balkone, zone za crkve, zone. Puno ljudi je tu i sve crkve u Stablini navijaju, podržavaju.